Best collection mizo channel clear tu te chi bai vek ole ole tuntruma chuan khovel news langsar ber Russia le Ukraine thu tharte South China Sea US le China chi pai in ngir ngau thu tharte US thlona chet sual chungchang te kan hol kol dona thu pui pakhat po chei ho tham fe ania ngai thlak tak tak ma in han like le sapsapila alomom le ang ole kan hriat angin tun lai hian khovel sarkar lian ten lamtang siamin in dawantin tu ameka an thu bul lam chu kan soi kim thokhat to in ka hria an buena chan chu soiwak to lo maila tho me Russia lam thu thar hi thu pui pahni na kan ronda a top lama kan ngai thadon nia Russia le Ukraine buai lai le Russia lama China aron ding ti kan soi lai hian China chuan Russia buina in rola tumna pi lama ama isu aron vor thar vele a Russia wanga US kan ma chondon ro mani chuan Taiwan chungchang buina po hi he indona hian nuklu telve ang ti ni om takin Taiwan nen buina an nei thar le a tun hapon China hian Taiwan vonan indo thlona Taiwan ram chunga aron thlu tir fowa mase tun truma hi chuan Russia le Ukraine buina den chenin China hian Taiwan issue hi aron thar thoni ina langa Chinese indo thlona enge mozat chu US le Japan Navy tan indo nun chanan jirna an ron wing phei fuwa maya China hian kuminatana an chetna lian ber ni turin thlona ron tirlu tani indo thlona somthum pakwalai mai Taiwan Air Defense Identification Zone AIDZ an ti chunga an ron vilik lut puat mai ani chulni mai khan US le Japan Navy te chuan Philippines Sea South China Sea penga indo nun chan lian tham takan zer hawa hei China hian a hel hle a US le Japan a hlobik lo zia China hian a ron lan tira indo thlona somthum pakwalai mai aron phit phei tir ta ani Philippines Sea hian aircraft carrier pani US amphibious assault ships pani te Japanese helicopter destroyer le aircraft carrier te naute indo longdang te an omlai ania heti lai tak hian China indo thlona somthum pakwalai mai chu an ron tle phei thum ham maya chunglamin remati lo te po niang thalfang ero an thla lo hlowani kumsom sari kalta Chinese civil war chuan nu atang khan China le Taiwan te hian in rail bol na ran na in an local rang to a mase kan hriat angin China chuan Taiwan hi aram chunga nga in ram dang in rolaram ti haulova Taiwan hian communist sarkar atanga kalchua democracy ang chunga chol hi adu danani tuna hian democracy dung thulin an kal ta meka Russia in socialist communist thurin vong thin tu USSR ram lo ni to te a hau bur ang mai khan China po hian Taiwan hi chana tumbi khaulova AL pui ber US kalphung anga democracy kalphung anga kalatan Taiwan hi angai ngam theilovani reitak politics mangin Taiwan nen an inkar hi China hian chin fel tumina beitoa Taiwan a communist party atanga chanla in nena an chang thei talova achan chu mi puin democracy an du jok wangani chutianga thazaya politics manga an na tho in omzia anei tak si lawa chuan China hian sipai chakna manga Taiwan lak hi adu rum towa indo thlona tir lut ta fowa mase Taiwan hi amal tran lawa a phena US adin tlat sia wangin China hian adu angin che tala thei talovani indo thlona manga han room thai chu aching hle a mase indo na chuak chi ase US le Taiwan hian military lama tho hona an lo siam to si Taiwan Relation Act chu President Jimmy Carter hun la in an lo pass diam to a US dan siam tu ten lungrual taka an pass nuwa April ni som sang khat zakwa som sari pakwa khan Jimmy Carter khan minga ji nan ta ani kha dana khan security lama Taiwan tho puina ven himna dana ni a zia chu Taiwan chuan sipai chakna manga beina ato kani chuan US in a veng hi mangti ani hei tak hi China mutan lai chu nia sipai chakna manga Taiwan a run ngam lo na chan ni in mitam tak chuan an soi mase China ero chuan kan ram chunga tu ma in rol kan du lova atrula ni chuan Taiwan chu sipai chakna mangin kan bei mayang anti verang bokani tunruma China indo thlona Taiwan ram chunga ron tlalu thau hi J-16 fighter jet somni parugurwalte J-10 fighter jet somte Y-9 transport aircraft te Y-8 anti-submarine warning aircraft te le nuclear bomb phur thlona H-6 bomber te an ni a an pui trek hlum hle hetia China indo thlona rol som thum pakwa zet tui pui chunga an ron tle lu nu hian
Taiwanese military te chuan radio warning an dong ngal thuaya thlona le missile ka thlakna air defense system chu an tinung ngala China thlona chet dan an chui zui ngala ma se kan soi to ang khan chunglam rem ti hun ala ni lawani ange missile pakhat po ka chu ani lo hlau thung heti lai hian ni min tho tan ni January ni somni pali khan US military te tan thil poi tak a thlenga South China Sea tol lut mek USS Carl Vinson aircraft carrier a khosa thlona pakhat chu a che suala pilot hi in kho chuak man hlawa he US indo thlona hi F-35C ni in Navy version ani a he chiat to a hian mi pasari an hliam ni in US Pacific Fleet thu puang tu chuan a soi thlona atanga pilot in kho chua hnu hian tuipuya atla luta military helicopter manga chan chu ngal ni in him taka chan chu ani thu an soi aircraft carrier tumkong zola lo om mi pasari chu an hliam boka anzinga mi pathum te chu Philippines khopui Manila a medical facilities a enkol tura phur chuan nia sailor dang te chu medical aid pack an ni hnuwa chuatir ngal an ni a ngai tu aman ni lo thu han soi ani he chet sualna thleng hi tum dik tok lo wang nia soi ani a F-35C variant single engine stealth fighter hi aircraft carrier a khosa tura duan bi ka nia F-35C hi aircraft carrier a avoi khat chet sualna ni nge US indo thlona tra F-35 anti mai hi variant palia siam chu ania F-35A hi US Air Force 10 an manga F-35B hi Marine Corps hawin an mang boka F-35C hi US Navy 10 an manga aircraft carrier chu an buzola an mang thung tin F-35 chu US Trian tra chung zinga chuan Japan, South Korea, UK, Australia, Italy, Norway, Netherlands le Israel ten an mang mek boka neituma US betuan omnual boka heti lai hian Middle East ramzinga Israel che hi F-35 nei om chhuna lani a US Trian tra Saudi Arabia hian leitumin US adorna sa hle thina putam pa hun lai khan an le man trepa ma se US journalist Jamal Khashoggi tual thina Saudi lalfa pa lawin rolawang khan F-35 deal chu di khotla ani ta a Biden hunaron her chuaka Biden po hian F-35 deal chu alati nung le du ta hri lovani US Marine Houten an call F-35B hi trumkong ngai lo chi ang khani in boruaka po ading vu thai ani Navy amphibious assault ship a po atrum thai bok nimin lama F-35 chesual hi kumin chunga F-35 jet sual voi ni na ni ta a January nili khan South Korean F-35 chu trumkong a lo trum sual to boka landing gear har satna to wang ni in an soya khovela indo thlona thapo a chesual ve fo mai mi hring kut chuak chu fam ki mom tak tak lova asiam tu mi hring te ngei po fam kim lo kan nitlat si tuntruma South China Sea US aircraft carrier pani ron tol lut te hi Carl Vinson le USS Abraham Lincoln strike group te ni in chulni January ni somni pathuma tang khan helai tuipuya hian operation an nei trana nichina kan soi Philippines tuipuya Japanese Navy te ne nanun chanjer mek te kha South China Sea lama an ron tol chawa China ina tuipuya anga chhal te chu an ron paldar luya Taiwan chunga China che dan ron namnul pa in an theina an ron lan tira heta US indo thlona chet suana lo thleng hi China lam chuan comment engma an ron siam lem lo ola sei tur kan nga sia South China Sea le China versus Taiwan ti vel chu kalsan tamaila Russia le Ukraine kai hnoya lut to ang Russia in Ukraine arun ngai don nia nei to le US in an ngai hnu le US President Biden a ber po in Putin chu aron chet ngai ka ring ati tak hnu khan Russia beina laka in thiar filim turin Ukraine US embassy na thokte chu thiar chua then an ni ta a video masalama khan an thiar chuak don ti khan kan ron tar langa nimin thotan ni khan US embassy na thokte chu thiar chua then an ni ta ani US lama phur ho an nia US in an thokte a phur ho then chungchanga Ukraine lam chuan an soi sela US mai ba ka UK point give khopuya an thok an la chuak then boka NATO member dang de chuan lak chu an tum hri lo ni in an soi ramria Russia sipai noi chuangan om thule teng thaber ber le self artillery te amphibious ship tenen Ukraine lama thok chuak mai thei an ni thu kan hrenwal to a kan soi to a engtin tak nge Russia sipai te hian om ti ero internet lama pho chu ani lo wangin
khovel sarkar lian le NATO in sing sak dana tang hian Russia thlen chin a chiang thokhat tura nga ila NATO le US point thu thar an naya chu kan ngai thla ho le don ani US in Ukraine a embassy na thoka thiar chho lai vel khan NATO chuan nimin thotan ni January ni somni pali khan thu poimo takaron puang chuak ve ta phut maya NATO member thren khaten Eastern Europe indo thlona fighter jet le indo longte sipai te an tirbel tur thuan puang chuak ve le ta ani hei hian ramri a Russia sipai omte hian tolkira hnekin ma an son zel ti atilanga Russia hian nikum sang ni somni pakhat atang khan ma aron la to a atir chuan indo nun chanjir satlia tura an ngaya ma se lo ni lo tuna chuan sipai nuai chuang le man ro thaber ber tenen ban karin om le bara green tlak tak tak tenen an ther fur to a then om Belarus po indo nun chanajir ol lova Kazakhstan ala sipai sangte la da lut to bokani US in ril ru athlakem kan puan tu angkhan US chuan Ukraine chan nan thai angin ma kan la ang ti ma se atira chuan Russia chu economic sanction a hrek na chu lian tham taka kalpui phot tur thu le an hulama chuan Russia che dana zirin sipai tirlu chungchang chu kan ngai tu chawang ti in Biden khan lo sei to a an soi angin Ukraine tan an moral thuam le chom dol na an thon lut to a an thon lut jel don bok ni in an soi US chu chewe hri don lo anga anin soi nuwa NATO member ten sipai le ral thuam Ukraine chan tura an tirlu le tak sia wangin apoi molai apui bertura tute amo sub headquarters waime an ral bang ta ang maya ral ban san US hian tha atilo ni in alanga US sipai engamaza thon lu an rem ti veta NATO member ho te hian Zoom meeting an naya Ukraine a sipai le ral thuam tirlu chungchang relin an rem titlanga NATO Secretary General Jens Stoltenberg chuan NATO member ten Ukraine chan nan sipai singa tal thon lu kan rem ti ani ati Al Jazeera chuan US sipai tirlu tur hi sanga vel ti in a soya Daily Mail chuan sangret zanga ni in aron soi chiang thung Biden chuan NATO member ten sipai singa tirlu kan tum ati Pentagon chuan thu chua siamin US sipai sangret zanga Eastern Europe thon na tur order ti chu ani thu soin an deploy na tur takeron puang zar lo thunga kan sarkar lian tenung chang thlir hian an poi tel ni ina langa atopa in biak rem na manga an top san hlo be sayang NATO chuan an member state ten sipai le ral thuam an phon dan tur soi zinga Denmark chuan indolong frigates chu Baltic Sea aron tir meka F-16 fighter pali chu Lithuania tir don boka Netherlands po in F-35 fighter aircraft pani chu Bulgaria aron chop to boka France chuan Romania sipai thanem tak tir tumin engkiman pe fel to thuan soi boka US hian sipai sangret zanga baka sipai choplu bel chungchang an ngai tu le mek bok kan thret ve mai tur chu US sipai te hi Washington DC atanga chhuwa kheran ngai lem lo khovel hun ranga military base an nei thua wangin henga tang hian olsam te in an lakhom mai don ani UK chuan sipai le ral thuam athon masa bera he chanela hian kan soi to nge ka NATO member Poland ni em lo Ukraine thlawang hawa hetia NATO member te an han cheta mai hi sarkar then khat makti po an hlo renga NATO lampo an tong film khur le Russia ep turin kan thon chuak lova kan thian Ukraine tran pui turakal satlia mayan ni hanti khomoi ve ma se an thil tumero achiang viau loi si heti lai hian US Secretary of State Antony Blinken chuan tong kam thlum lem lo takaron chak chuaka ram pakhat mai Russia in Ukraine a sipai tir luta Ukraine runa ni vai chuan angong chu aturu khopang aron ti chuak ta phong mai US le atho pui nei to te chuan kan chang let nge yang ti in fia le changfek fokin a soita ani hei hian sangson hrek chawa US a che tur thu an soi chu aron not re chiang ta hle a US chu sipai ne na che ve ngal don ti a chiang hle bok Ukrainian Defense Ministry chuan anram ria Russia sipai noi khat sing ni sang sari ten tran hunan kho mek ni in an soya Russia Defense Ministry chuan karmasa khan indolongza somni le sipai sing khat ten Pacific atanga Atlantic tuipui Ireland Southwest Coast in kara indonun chanan jer thu a soya Russia lam hi anin bot sei na sa hle ni in a hriat ngaidan pakhat om thaya chuan inbek na rang a hlo cham tak sia wangin US le NATO hian sipai le ral thuam manga Russia hi jim to ta chumi nuwa in biak rem na manga Russia hi minan tumpo ni thaya
engpo ni se Russia ep turin nei to ram chu an lung rual ta a atlem bera si pai si nga tal da lu an tumani an boruwa ka thalo hle a indona hmun lampanin an tol hnai hret ni in alanga he indona hi an keini ram thlengin economy lama min ngong ngei dona India po military lama a in kaw ve me kani hei chu atul le ni danga kan na chei ho Ole News la khom le video siam te how tak ve thin le a khonga in min lo like saka min lo the dar sak thin turin ngai thatu te kan han ngen cheu ni e khati zong kha tu na ta na video kan thlir le kan ngai thlak ho thei te chun ni le ta video dat le in lo ngai chang theu don nia in zawa in mang tha le vek ule